isaa cia bilingi wa mauvo. Ni saa 3:30 cia wiyoni na wikwatio kana ni watindanesa avo ndabala watindila wakatano wa umuthi ndiutho cha nthini wa bilingi wa mauvo nitwa Robert Mutukuna kesha rundinda etwala mauvo wa kwanzia ya meko nimbe ni amwe mala tukumbanisye kwa ukumbi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Minister wa uthukumi Dr. Alfred Mutua kwenda Kalonzo Musyoka wenda ya ayelesya wendi wa kuthukuma nake. Chama cha ODM kumya ukanyo kwa memba macho alame uthukumana na serikali ya Kenya Kwanza. MCA wa Ndalani Francis Kitaka kwenda mbai ya Mukamba ikwatemba Kalonzo Musyoka. Na maskulu kauta kauntini ya Kituku wetwa kwitha mekie nesa mutianini wa KCSE wa mwaka muthelu. bilingi wa mauvo. Ni notho cha tukwatiani ngina muthia tunengelele mawoni maku kwisela ili tukenda imwe itano. Minista muveani wa uthukumi serikali nene Dr. Alfred Mutua ni wakuli atongo imaki ureti wamena enendi manengane ndaiya kati wa maundumo maki ureti evo mutongo iwa chama chaki ureti cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka enena cha dhini kinene cha atongo ina enendi kila cha toa igwe kisioni cha manzoni ukamba wa The River hoingi Mutua ni wongela kuwetakana isiosia ukamba ilete kukwata milati ya maendeyo nundu wa mianiko na miungamo ya kiuteti. Dr. Alfred Mutua nena nthini wa umbano la wete vamwe ene ciana wangilile mevo atongo ikuma ilembetani yo kamba ni waelesya kana vena vata wa atongo ikwithi wana ndaiya na ngwataniyo nikenda mbai ya Mukamba itone kunena na wasio omwe. Mwisi ndaiya ni kindu cha maana muno. Nyela na igavana ba Masako inumangiwo muno. Akamu iyo Mutua yumanga muno. Indumana ndio Mutua abangie mundu ati umbano waka mvangia katuma nduma na umbano wake ndiye kana seko ruhusu. Ngila si andaiya. Na nenda kwa zeba tafadhali. Tunengei atongo imeitu ndaiya. I may not agree with Mheshimiwa Caleb, but Mheshimiwa Caleb, I need to respect you. Yelo kunga madharani nga kuumanga. No nyo kosoe tiwewe ngaze bana ba but nyo nenge chao ndaiya. Yelo kunga mundu ba ayungama au mange Kalonzo wa Musyoka. Kalonzo wa Musyoka ayelo ne wa ndaiya. You know, tiwewe he should be respected. Uranga you can disagree with him, you can say I don't agree with this position, but also inena na Kalonzo Musyoka onu muwete wala muweta na ndaiya. Tiwewe nikanona akedu kesye azibowe point tiwewe winenia atongo yonde wimana atongo bibika abandu mana Mutua mwene ba nyene bigire bako wendiwa ngai ati wakamba na inge nikinye nono niona kindu bandu wana Mheshimiwa ba ubethe ona kindu bandu nicho kichimunewe tiwewe kwa huyu munenga chao ndaiya kwa kendo chambe cha siasa TSA mbaya Mukamba tunengane chao ndaiya Wende na uthingila kana mwaniko wa miungamo ya kiuteti ni wende na kuothothea mbai ya Mukamba kwe makwata maendeo na weta kana ni ndoto yake kuona ivinda limwe atongo yonthe mambai yo kama maine na wasio mwe vate kuingama misingine ya siama kana miungamo yo ya kiuteti kuyo ama kima hatu ne ama kwetu ni mundu na bukuzio monde mokie chao serikalini akisi mesilikalini Maluya sina hakuna wetangula sina hakuna mechao mesilikalini Asomali na Adwale mechao mesilikalini yani tuikie mbai shonde Kenya atoe mwe mesilikalini mbai letiwe baenge lete nomba ya Mukamba. And I'm just stating a fact. Tia tikiuni kindu cha kuisilia muno ni ukweli wa mambo. Yo na loma serikali no akamba. Mukambe ndi na nzasi tu ina thina gwitu watu kwatie tutena kiwu tutena chao tuko na mali. YouTube the lawa yanza. Kana nena nae.
atio tinye ngwamwa ni nyumu kwamwa tinya tongo mwiba inyumu kwikata mwe kwamwa tambai tikalanza kana tiriata tiwe. This is my dream. Let me tell you my dream. My dream would be for me to have a meeting with the leaders, together with Kalonzo Musyoka, Muthama, and all the other senior leaders of Ukambani, TCMA imwe, nekana woneta ne wanda ya nene muno. Na ini mendete, atio nundu mebala maina belti leva pelati tiete la siana sisokwa nekana tambie kuibanga. Tuwe, tiambia safari na timia karibuni tuendelee hii safari ni yetu sisi wote. Namo amema mambunge evokale mule mutiso mwengi mutuse Recho Kaki kati wangi anamevikite chathini ki ni makwatindo isumbau mayelesegana mayenda mbaya mukamba yende kwikala ukalikoni wa ulei na imeyumbanitio uthukuma na silikali na kuwekethia mbaya mukamba ni akwata milati ya maendeo iketi kile kwikala upinzani ndingi 2027 to 2032 reason pay effect mbingi muno cia kwikalote wa silikali wa sisi akamba nitaite muno kwa public service myake 15 mebetu ukasisia akamba ni maende na udhea ku silikali ni ku public service maende na udhela ebinda ye mulu atweke yebau silikali ni na ebinda ya mulu da hatutia upinzani ni hivi mulu atutie silikali ni na ebinda yu ni gutona ma general ma major general ma brigadier ene andwala mokamba meba yulu body some love tisawa sawa tuboya ni andu maitu alame silikali ni na nini ndukaboye mabutwe boya tuongelelwe tuyimo kana tuye mwende ala ndala maitu me silikali ni mekwata na nini ndukaboye mabutwe tuboye mekyata ongele angelwe nikenda zaidi ani twasonga na mbe ani tuona nesa na twathi na alama. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma wa manzoni Athi River, kauntini ya Masako. Chama cha ODM ni chaumia ukani omuvyu kwa memba mo alamalikite italoni ya uteti wa Musumbi William Ruto ala chaweta ni maitienzia na kuthiwa thukanu na katiba ka chama ki nzamaila yungamie chama ki cha ODM yeweta niendeye kuyumbania nikana kusindana na siama ile ingi vilani cha usumbe kula nene siukite balo ingi cha kulia movea wa usili wa makwani na monokoti wa makwani alama tungwa iko wakati ya usili wa ikwani ilahisi yete kusogwa kwa nzama ya komanda makomishona manzama ya nyuvani na mipaka IEBC. Benjamin Mwaka nukuelezea. Ainena kavindane ka kuhusu cia mavalua mabasari wodini na andalani kitakaniwa zama ya kati ya ungami ya chama cha ODM ni umiokanyo muvyu kwa memba chama ki la methitwe na unyanya wa kuvina President William Ruto na mavindani mao yumitu kimethitwe maikunia maleve usumbi wa President William Ruto wa mwaka wa 2017. We call on all our members to remember that ODM remains a distinct political party in competition with all others to win power by democratic means. To this end, we must all be guarded in pronouncements on the future of the party and particularly refrain from beating the drums of our competitors. And you are aware that even legally, under the Political Parties Act, it is not allowed for members to be preaching the gospel of other political parties other than the parties on which they were elected. That is the law. Ntino wa umbano uno lo atongwekwa ni munene wa chama ki ukwate mwanani gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o zama hivi weta ODM yende kuyumbanya nesa na kilo cha kusinda usumbe kula nene siukite. We must continue to strengthen ourselves in preparation for the battles ahead. The party further wishes to express concern over the delays in constitution of the IEBC selection panel that has meant denial of representation for many Kenyans in parliament. We are aware there are court orders in place stopping the empanelment and want to urge the judiciary to expedite the resolution of these cases as a matter of national urgency. The by-elections aside, the new commissioners will require time to settle in and begin preparations for the 2027 general election.
There is also the question of boundary review, and we feel as a party that we are running the risk of getting into a very serious constitutional crisis. Utumani wanza mayuke vindani hamwe mama minister serikali ne ya broad based vamwe na utongoi wa alani ni mbungeni kuma chamani cha ODM ithito itangazo theina gukwata mbau President William Ruto vamwe na uteti wake ukito wasumbe. We have made it clear here in the statement that all our members, the SG included, must be guarded in the remarks regarding 2027, and that we exist as a political party independent and ready to battle it out for power with all the other existing political parties. Onoguovo ODM ni akathio nyumbani wa kuendwa wa chama ki ulakina atwa yise iweta kuvikia oyu thina makwani mavilo ala yende kwithukisha kwenye utongoi miamani kothukanyo. Following the largely successful grassroots elections in November at all polling units in all the 47 counties, the party received 41 appeals. The cases have been reviewed for merit, with most of them being found to be frivolous. A total of 6 appeals were found to be supported by evidence and will be proceeding to hearing before the party's appeals committee. Mfilingi wa maovo kumavambu sinilovi nye nito Benjamin na mwaka. MCA wa wodi ya Ndalani Yata kaunti ya Masako Francis Chalo kitaka niwa Mikaila Mbaya Mukamba kova mwekula sia ukamba ni kana kumunenga mutongwi wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka evinda evodho ya kwekunia maleve mwaka ni wangilile miongoli na muonza ainene ya kisioni cha kivingoni kamindani kakuwa basari kitaka ni wawe Kalonzo Musyoka ndailite kwa nanga vinda ayuka kwitia kula ukamba india ilite kwikia uito isioni ila ingi Ben Musau na mauvoa. Inena kavindane kakusu sia mavalua mabasari wodini na Ndalani kitaka ni wameka ilambaye ya mukamba kwa vakula sia ukamba vamwe zikayoni sia kumunenga mutongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ivinda evodho ya kwekunia maleve kana kuosa kivila cha usumbe mwaka ni wa 2027. Nini zingaino kutunenga evinda tevika 2027. Dongo yino yiweta Kalonzo Musyoka ndailita kwa nanga evinda yuka kwetia kula ilembe tani ya ukamba vandu vao wailita kwekia uito isioni ila inge 2027 ondo mheshimiwa DS waweta tikaenge waya kumandhia kukaita siate yanange evinda etia kula sia mheshimiwa Kalonzo kula sia mheshimiwa Kalonzo tuyeneza Tisawa eto etekelana eto kuia tuye kula isuneza withie ithita kwatia we umanda ila sie kuyanza utewo kamba tisawa sawa. Oingi kitaka ni wamenda enendhiva kukwata mba utongo wa county kusela governor wa Vinyandeti ni kwithaniwa wikivilani kwa yu wate kwithukisia ndeto sia nthu siake sia kiuteti tizuve mama tizuve jao mama tizuve mama pe andu mena kinene oku na muti ulai matunda yo ikawa mavia cho mwe kinene na yo ni mukulia mo lonza ni kinundu mazina nao na mama 2022 na tio menda akivila andu mono maende na ulonza lakini maende na ulonza na itu tu make sure kana silikale wa mazako wa thukuma udelive kula kwiandu okavindani kaukitaka ni waweta basari ila ukunengana ta ukunenga uito andu ala vinyeye na ala mekala na mamutha me mwanya tasi ya priority itu tinenge andu ala vinyeye pyo isawa sawa tinenge ndiwa tinenge asi yelam mundu wa muse yomwe na muvinyeye na andu ala disabled na indi tikila buti indi chapter kila kingi tikula ni undu veke twata undu baile tisawa sawa undu siana sionda esiao tesito na indi ta mina eka kiu undu enese tina andu bado meona bata yana amwe ndio ndunge mweka kivingo ni za blockage ka utubika lando no munengo yu nikana mwamina ekukuna kiu muomba na yu mwamina exercise yezo ne mande wadwana 10 twezirwa ya jao ya mheshimiwa wakitaka sawa sawa naona kwa itu tethelie ba vilingi wa Mavomo Tongo TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau. Maskulu kauta kauntini ya Kitui mewetwa kwithiwa mekiene samutianini wa KCSE wa mwaka muthelu na vala Kitui School yekati wa skulu ila yende yekwikanesa kwa ivinda yengi mwandiku ito kuma kauntini isu ya Kitui Onesimus Chalo niwathiu kama skulu ni kauta na kuonenania na alimu anene yuluwa mausungio
wala aingi maweta tamaumanitwe na kwiyumia kwa alimu hasi kutetheesya na manigwa kwitoma otondo ukwelesya. Etina wakolekwa kwa mosonge wa mamwetene wa KCSE mwaka muthelu maskulu kautava kauntini ya Kitui ni mayose grade cia yulu skulu wi mwana wa Kitui school witongoze kwa grade ya yulu vala kwene na mwalimu nene Mr. Mutoa wetakana mosonge asuma sio mumania na kithito wamona ngwata neonze wakati wa amanyiwa alimu na asien. Itegela uleti siana sito down. Ati itegela uleti and maito down. Kitui school is a national school and all lazima perform as it is expected. Kitui school tenda consistent. Kwa uti etakita kuangukia results. Last year mimi itena kitendo ina drop it over nini kanda 8.8. Lakini still that was very good. Katwa motiani omo mama school kumawa kauntini ya Kitui alama avikiana kwikanesa mwakani wa 2013 ni mavikiana kuthea. Pwevo school wa mwana wa kisasilo kwatie minisko ya nyanya katono imwe kuma kwa kenda katono ile AIC Zombe Girls ya kwata minisko ya Mwanza katono imwe kuma kwa minisko ya nyanya katono thamthatu Matinyani ya kwata minisko ya thamthatu katono itano kuma kwa minisko ya nyanya katono ile Muthale ya kwata minisko ya nyanya katono Mwanza kuma kwa minisko ya kenda katono Bathei Lwanga ya kwata minisko ya nyanya katono thamthatu kuma kwa minisko ya nyanya katono kenda. Mwalimu nene wa Lwanga aiweta class kila cha alika form 4 nekesio kukela kila cha mwaka muthelu nena mwekio ni kukuvikiana kwa ambatia minisko isum. Our minisko yetu ni 8.612 and it is the highest minisko for extra county school in Kitui County. Vile shule mbili zimetushinda. Maskulu wangi alama vikienda kwikanesa ni vamuno loa Chondoni Girls oloa kuatia minisko ya Mwanza katono imwe Nzombe Mixed Secondary School oloa vikienda kukwata alama ya Mwanza katono Bathei itano Ikanga Boys na ya kuata minisko ya Mwanza katono ile St. Angela's Girls ya kuata minisko ya Mwanza katono thamthatu St. Peter's Nzambani ya kuata minisko ya thamthatu katono itano kuma kwa thamthatu katono ile Balafu Elungu ya miaka 3 yethitwe kwa ambatia minisko otono mwalimu nene kuelesya. Matokeo ya mtihani wa mwaka uliopita ningependa kusema kwamba yalikuwa mazuri ikilinganishwa na miaka iliyopita, kwamba tumepata kuboresha matokeo ya mwaka uliopita na 2.281. Tulikuwa na wanafunzi 112 ambapo tulipata alama ya wastani ya 6.580. Tulipata A ya kwanza tangu mwaka wa 2013. Hiyo ni kama miaka 11 hivi iliyopita. Ndio A imepatikana mara ya kwanza. Jambo la pili ni kwamba alama yetu ya wastani ya 6.580 ndio alama bora zaidi kwa kuandikishwa katika shule yetu. Katika hiyo miaka ambayo mtihani wa KCSE umekuwa ukifanywa. John Mwanzani mumanywelo mbuya rekodi ya mbewa miaka 10 thelu wa skulu wa St. Peter's Nzambani utina kukwata alama ya A- ya point miongo Mwanza na itano wala grade ya kwatikania ya muthia nthini wa skulu usu mwaka wa 2013. Nilikuwa mwanafunzi hapa St. Peter's Nzambani Boys, nilipata grade ya A- ya alama 75. Sana ni kusikiza maelekezo ya walimu na walimu pia walinitia morali kuniambia kuwa naweza na pia ni kutia bidii masomoni. John iweta yuenda kusomea maundu mota getali ndaka course correlate na medicine na duna kwa kutoka daktari. Hata mzangu ndio kutoka daktari ni kwa madaktari Kenya na niti inge muno plus ndakuteleza ndo alango na mawili nake musi wake ayenda si kweka kutho kwa alimu na kumakwata mbauno kana mavikiena kutelesya manyua kukwata masongeo maseo. Ebaye musi ndwalete yani kushtumu mwalimu ndo kila rewe gani kwa mfano kana ku discipline nene ndo ni katereza muno kanasa nokera yani uninga limo nafasi wa mafukome ndo ambeo matitajigo kumegate kuma ujumu matonga wala mwana wa kunasa. Dilivote blingwa Movomo Tongoi TV Nita Onesmus Chalo. Tuithi makuweni ni kana maskulu kauta makuweni ni maendeye na kuandikithia
ma usungio mailundi ni wa mausungio ma mutiani wa mwaka muvitu skulu wa imwana wa thomea andu St Aquinas kuma kaiti ni umwe wanikithisia kwambata kwa mean score na wa skulu wa 8 wa Precious Blood ukiandikithia mean score ya keli kwitha yeyolo kwa ivinda ya keli. Mwandiki witu Caleb Chalo nukuelezea. Muthenya wa keli tina wa matokeo ma KCSE kutangaswa nthini wa maskulu kautava makuenela litambukio munthi une kana skulu wa 8 wa Precious Blood Kilungu uandikithisia mini ya 8 katono imwe skulu wa thome andu kiamba cha mini score kuvikia muonza katono 6 na indi skulu wa imwana wa Mwani Boys ukiandikithia mini score ya 5 katono 5. Ani amaniwa na alimu ma skulu wa 8 wa Precious Blood Kilungu makitani ama usungio ma mutiani wa KCSE mwakani uyu na vala makwatithisie Kilungu cha miongo 8 na katono 3 uyulu wa yana kwa maniwa alama nekie mutiani uyu na kukwata grade ila itono mali cha kimanisione cha yulu kana university na vala kati wo ana mena grade ya A-. Esther Njue ni mwalimu munene wa skulu uyu. And we are glad to have performed well once again, just like we did last year. We have attained a mean of 8 again, so meaning that we have actually maintained, and we are proud to be taking a good number of students to the university. And out of 223 that did the exam, we actually having 197 proceeding to the university. That is 88.3%, and we must say that we are proud of that. It is an improvement compared to last year's. Otherwise, we are grateful and we thank God for those results. Maili kautakuma skulu no ya Precious Blood tukelika St Aquinas Domeandu na vala na mwame kwete mini score ya muonza katono 6 ila ni mwongele kukuma mini ya 6 katono ile mwakane wangilile miongole na 3. Mwalimu munene wa skulu yo Charles Muketini wakathi mwana sia skulu wake akiweta kana ina mwekalo musio na viti ila yailete nthini wa masomo. Those were good for one, and the entry behavior was actually adequate for them to give us the results we got. We are actually comfortable. Our boys did not engage in any indiscipline in the course of that time. We challenged them seriously, and we gave them examples of Starehe Boys, examples of Alliance, examples of Inner High, where students don't go on strike, where students don't burn dormitories, they strike by performing. Na musiene wa wote skulu ne wa imwana wa Mwani Boys amani wala manekie mutiani wa KCSE manandikithise mini score ya 5 katono 5 unaitina wa madhina alama ne kumbelete skulu yo tamu. Martin Kemongo ni mwalimu mweu kana principal ula weti wendeni wa skulu mwaka huu wangilile miongole na 5. Siana ino ni mwana mbwema. Ni mwana mbwema despite what they went through last year. There were a few skirmishes here and there, but we thank God the boys were able to contain themselves na maendeleana kusoma anega mutiani na able to produce these kind of results. So the mean score is now 5.527. Last year the mean score was 5.7. So that is why we have that slight drop. But I can assure you that we are going to bring on board, to take what I say on board. Now stakeholders, the board of management, the PA, they cannot do lengthy. We'll have a meeting very soon with the network chart the way forward. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Maovo. Nimubea Caleb Chalo nwa Maovo wasu na indi tuamba kuthio mwaba nini tusiokaga tena mauvombe ange tukadhibasa.
tene mwaka mweu ukanasia na maundu meu na mibango mieu. Mutongo TV na Mutongo FM nisio isese ila itongoetie ngalikone ya umiloni wa sua nthi ya Kenya, na nitukie na nzia nzao ya kutethesia ene biasala kipathukanio kutangasithia biasala sio. Kwambe ya mwayu wa Januari tangasithia biasala waku na itu kila muthenya, wiki na mwai kwatho wa museo biu na uisonja biasala waku kiwango kingi. Nikenda ukwate ofa nena na pita kwisila noti monza noti thandatu itano noti tuyanie biasala situ vamwe mwaka uu wa mawathimo. Kila wachumwa siaungama saa umwe wa kioko nthini wa kilungu cha twathimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo vamwe na itau vamwe na maumishi maana mwenu na etwa mwenyu na asia imaku undo na vea shimame na asia na imwe ni uboya yova ngai au komboe na kimena jamusi vala elikana atatu umombanite isiotwani ya ngai nake Evo hautangie na kiu jamusi hautangie na kimudia jamusi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongo TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa thini wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Huduma Center na isianitie na vengi wa Equity. ATG Machakos, where divinity meets humanity. Nina udhocha ingi tuendeye na kumanithia kumanwa na hivyo vi ya kiureti ila yendeye na kukila kukonia walanio waku wa ilovia sia basari kaunti ya Masaku. Imobia wa kisomo kaunti ya Masaku ni waliana na deto sia kana walanio usu ndotwa iwe undu wailite na ve ilovia inatililwe kwena na minisa mubiani uwa kisomo kaunti ya Masaku Consolata Mutisia nikana walanio usu utwa iwe undu wailite na miao yonde ikatiwa uyuka kavindani kala amwe mamemba mambunge maende yana kuteta yoloa walanio usu wa basari. Daniel Mwongela na mauvoa. Minister muvyeni wa kisomo Mwandu Consolata Mutisia na nena vaanza ofisi wa maundu ma kisomo ni waelesekana walini wa kwa basari utwa iwondu wailite na ateti na ene ndine mailite kuivathana na siasa kune mawalini ma kisomo ndaelesekana etha ene nthi na atongo imena maukulio ni mailite utumia nzila siailite kukwata mausungio pe siasa siende nundu wa walanyo wa basari na no nikulie ene nthi na andu onthe alama Masaku maikongele siasa kisomoni na maikongele siasa basarini nundu walanyo wa basari with awati regulations na with awati the law paipa ndo tuenda akando ya law na all the regulations on this bitukithitwe ni county assembly kwa utriati ya word by word kuma regulations isu kwa uno ni kuliala mena siasa sia basari maikanene kindu matesi obisi situ ni open ulo kwenda clarify anything you lo basari okay obisi wako we open katibu wako obisi wake we open na all members here me ready kuelesia undu mitala tala ya basari ya hilo nengano wevindani ni waelesekana muvea wa kisomo serikali ni akaunti ya Masaku maisa kuetikila silingi onemwe levani kutethesia wanama kisomo etumike ondo watailite na wetekana noviasio ndile inaminio vitu kidhoni mbunge esiani we undu vailite basari ila ya mwako 2024-2025 total besa ila inaumia sia basari a excellency governor wabina ananenga ni 120 million na 80 million ni just you direct to the ward. The rest is yani we other cadres, that is PWDs, siani we vocational training na siani we siana sia scholarship ona siana ila si children's home kwa uve cadres ingisia ile kuaniwa na ona regulations ni sia sitie cadres isu sionde inasio sibangiwe kumbe sa isionde si socio kosiana ni situ sia Masaku si 120 million siyo udibandonza sisioka county ne sioka siana ni situ besa ila inatia lile sinewa PWDs inewe vocational training centers na inewa scholarship so fani tithire na siana mbingi sia scholarship ila sibiawa directly kuma obisini wa governor na kuma obisini wa education ba kwitu nundu withi asiana siukite
pasi siete fees na ingete yituma musi nundu sumete kwasa na governor ndaituma kwa uso fanu wibite siana 400 basari na nitisi mwako ni tiongele kile na ni kuongeleka kwa the rest of the money time inonenga na kwa awards sikaaniwa siana isusia PWDs vocational scholarships on a siana sis children's home sienda ama college na sienda ma secondary schools na university national no tusibia ni wende na kwika ilasi alama ni wamo mataminite ukwata mausungio matono mandicha imanisioni sia yuluka na universities maitume imanisioni sia kiugundi ila sikunduke vuthuni kaunti ya Masako na wetakana ona mone mende ya nautui kwa kisomo nikenda kwikithia amwika onthe nimethe ona mautui kama ukumanenga mawia na kwe unaivindani ukite Masako na 43 vocational training centers ila siende eju na school isu ni siende na ni tuende na kuimprove infrastructure na kuequip ni kana siana situ ila ita manage kuthi university kana TVET institution see the school isu na ni tonete wongele kuwa siana isu Daniel Mwonkela Mutungo TV kuma ba maofisini ma maundu ma kisomo kauntini ya Masako. Minista muveani wa uiti Deborah Barasa ni wama ikithisiane ndika na nzanzo ya BCG ya kusanza siana kukitana na uwau wa kithui kinene kana TB ni kuviki ya kukwate kana ndini wa siuma ile siokite. Minista uwa inene ya kauntini ya Mombasa ni wetikilana kanave na unyivu wa nzanzo iya iweta kana silikali kwisila muveani uone yikite maolani omemwanya kuikithia ni ya kwatikana masipitalini ni kana siana ila siailite kukwata nzanzo iwikiye kutetheka. Angelina Muse alivoti. Ainene va musini wa Mombasa minista muviani wa uiti Deborah Barasa ni wawetekana ni vethitu na unyivu wa nzanzo ina ila wamaikithisia ene nthikana ni kuvikia kukwatikana kwa kilungu cha siumwa ile na kuvika isesene sia uiti ni kana siana ila sialete kumikwata ivikie kusanzwa. And yes, we were having a shortage, but we want to assure Kenyans that by mid this month, that is in 2 weeks time, we will have the BCG vaccines in Kenya. And so they will be able to be accessible to the children. We have been able to map out to ensure that even within Kenya, the healthcare facilities that have the vaccines are able to distribute to those that do not have. That way we can have a vaccination. But ultimately, the children, again, we are ensuring that we are registering, we are identifying those that will not have the vaccine by then, so that we can again ensure that there is catch-up of vaccine. So that is really something that is critical, and we are looking into it to ensure. But we want to assure Kenyans that within 2 weeks we'll have the BCG vaccine available, and the children will be able, or the new citizens of Kenya will be able to receive their vaccines. Maundu ni meko ni mikoma na ila ivanieto kutoa isoni mawisa ama uiti kuambisha matuku 19 mamwai uambe. Minister uni wa watakane maende na kutoa isione na nye na ene yanda kivathukanyo. Nikanama kuatia ni undu vailite na kuikithikana mikomo indi na avikie kutoa iwa. Regarding the strikes, yes, we are aware and we are engaging the various groups. Right now we'll also be sitting today with the clinical officers, and again the team that is the State Department of Public Health and Professional Standard is routinely engaging to ensure that we will avert the strike by all means. Uwa kakavinda nikala wethi wa ivinga ikumono ya ene yanda maundu numa uiti ilembetani ya Afrika umiloni wa asua na ila ivanite kwa ile maundu maa uiti kuindhisia ilembeta ye. And so we look to champion this. That way we'll be able to have, competent health professions in Kenya and beyond. That is in Kenya and East Africa. That way we can have a seamless migration of labor within our region. That is the East African community. We also look to offer quality services, and so we look at regulations in that respect, and that ultimately we'll be able to achieve universal health care, not only in Kenya, but also in East African community. Ngilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Naindi kwa mauvo wa suva hivyo tuikila ngidi wa vilingi wa mauvo tuikuendea kuhidhiwa na kuhiyo kisio na weekend ya kwaila nito wa Robert Mutukuna ke Sharon Dinda atwalila mauvo wa kwanza ya Meko Tiwanesa.